Ndi Papa Sava. Na nyungu yabyo kuba mu byaha, na nyungu yabyo, na nyungu yabyo, na nyungu yabyo kuba mu byaha bitera umwaku. Kugira mugambo na nyungu yabyo, kujya mu bapfumu na nyungu yabyo, kuba mu byaha bitera umwaku. Na nyungu yabyo, na nyungu yabyo kuba mu byaha bitera umwaku. Yo kugira ubujarwa bitera umwaku, kugira amoko bitera umwaku, kugira amatiku bitera umwaku. Na nyungu yabyo kuba mu byaha, na nyungu yabyo, na nyungu yabyo kuba mu byaha bitera umwaku. Kujya Amerika na nyungu yabyo, kugira ubutiku bitera umwaku, kugira inzika bitera umwaku. Na nyungu yabyo kuba mu byaha, na nyungu yabyo, na nyungu yabyo kuba mu byaha bitera umwaku. Konga kwishura bitera umwaku, kugira isari bitera umwaku, kugambana bitera umwaku. Na nyungu yabyo kuba mu byaha. Yego we, na nyungu yabyo, na nyungu yabyo kuba mu byaha bitera umwaku. Ye kuba mu byaha we bitera umwaku, kuba mu byaha bitera umwaku. Ye bitera umwaku, kuba mu byaha rero bitera umwaku, kuba mu byaha bitera umwaku. Nta nyungu yabyo, Nta nyungu, nta nyungu yabyo kuba mu byaha bitera umwaku. Nta nyungu yabyo, ntayo, nta nyungu yabyo kuba mu byaha bitera umwaku. Rero bitera umwaku, rero bitera umwaku, rero bitera umwaku, rero bitera umwaku. Ubugambo butera umwaku, rero bitera umwaku. Ubujajwe butera umwaku, rero bitera umwaku. Kwikinisha bitera umwaku, rero bitera umwaku. Ubusinzi butera umwaku, rero bitera umwaku. Uraguza bitera umwaku, rero bitera umwaku. Muhunge muhunge we, rero bitera umwaku. Muhunge muhunge we, rero bitera umwaku. Muhunge muhunge we, rero bitera umwaku. Rero bitera umwaku. burya rero bitera umwaku we, Rero bitera umwaku, burya rero bitera umwaku we, rero bitera umwaku, burya rero bitera umwaku we, rero bitera umwaku, burya ibyaha bitera umwaku we, rero bitera umwaku, burya ishyari ritera umwaku we, rero bitera umwaku, ubwambuzi nabwo rero bitera umwaku, kuyigira kugira nabi rero bitera umwaku. nimunge satani araje, Rero bitera umwaku, munge, nimunge satani araje, rero bitera umwaku, munge muve mu byaha. rero bitera umwaku, burya rero bitera umwaku, burya rero bitera umwaku, burya rero bitera umwaku. haleluya. Oh. Nubwo twaririmbaga yuko ibyaha bitera umwaku, ariko Uwiteka ntajya abura uko abigenza. Nagira ngo dukomeze n'abari batubwiye ko bafite amashimwe y'umwihariko. Nagira ngo nsabe umubyeyi Didasiyene
nk'uko yari yabisabye hejuru igira imbere hano hanyuma ugezeho itorero ryose amashimwe yawe. Haleluya! Itorero ry'Imana abakristo dufatanyije umurimo w'Imana Yesu nashimwe cyane. Haleluya! Ndashima Imana ku bintu bigera kuri bitatu by'umwihariko. Cya mbere nshima Imana nuko yankuye mu ikode nkaba mba mu nzu yanjye. Icya kabiri nshima Imana umuntu wese kimubayeho yashima. Haleluya! Amen. Ndashima Imana yuko yanciriye akanzu. Amen. Ugutamena ryo. Amen. Haleluya. Rugaba. Hugo kuvuga amen. Haleluya. Ndashima Imana yuko mfite ahantu nkuru umugati w'umwana muri make Imana yamaye akazi. Amen. Ibintu byari byarakomeye nirwa nzunguza utuvoka mbese ibintu ari danje murabyumva. Cya gatatu nshima Imana ari nacyo nsorezaho ubu ko mumbona nari mfitanye amakimbirane n'umugabo nari mfite umwana amaze imyaka 6 ariko umugabo ashaka urubyaro mu buryo busa nkaho bwihuse. Imyaka 6 nsa nk'uwumva ko nabuze urubyaro. Haleluya. Amen. Nyuma y'iyo myaka 6 rero nakomeje gutitiriza Imana nsaba Imana umwana ariko muri mu mwaka wa 6. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana itamura. Haleluya. Itorero ry'Imana ubu ndatwite mwita umwana w'umukobwa. Nibyo rero nashimaga Imana. Cyubahiro ni cy'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Twakomeza rero tugashima kuri gahunda nk'uko byari biteganyijwe. Ndabona hari abazamuye intoki. Reka turebe Kidomanje nawe wakigira imbere ugashima Imana. Amen. 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 Waje natwe tukaba tukureba. Wendukira natuvuma. Wendukira kwamara urukebo. Uranakeye. Amen. 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 Nanjye mpagaze imbere yanyu nshima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza ikomeje gukora mu buzima bwanjye. Ngira ngo benshi turaziranye. Rero ubishima Imana kuba yankoreye ibitangaza bikomeye mu minsi yashize. Imana yakoze ibikomeye. Amen. Ni ishimwe rikomeye mu mutima wanjye kuko nari maze igihe kitari gitoya ari icyifuzo mpereza Imana umunsi ku wundi. Ni ukuri Mama Sava ngira ngo urabyibuka mu minsi yashize narwaye umugongo kubera gutega amamoto cyane. Ni ukuri nasenze Imana irabikora. Mumbere Imana icyubahiro. Nyiraho ngaho rero ntabwo ari byo gusa Imana yakoze. Burya ijambo ry'Imana riravuga ngo tuyisenge dukomeje nayo izaba hagati muri twebwe. Imana yankoreye ibitangaza impa aho gutura. Amen. Imana yampaye inzu etaje igeretse 2. Nukuri rero ndabishimira Imana cyane. Nta kimana bitakoze. Niba mudafite icyari duha Imana amashimwe. Isaniya nibagiwe ariko birakoreka. Isaniya nibagiwe ariko irabikora. Nanjye Mana ndapfukamye nihanganye. Amen. Uretse itorero ry'Imana nagira ngo urumva
hari abantu bamwe iyo turimo gusenga cyangwa dushima imana bagira ngo tuba tubeshye. Haleluya. Nagira ngo nk'uwagiriwe umugisha n'Uwiteka mu by'ukuri umeze utya byo turabyumva ko hari ibiba byabaye. Nagira ngo n'uyu rero aduhe ubuhamya. Harya mumaze amezi angahe ku kazi? Amezi 3. Harya akazi nimukorana na Rugaba? Ese byo mwabishimiye Imana diye? Harya Rugaba babahemba amafaranga angahe? Hariya dukora se? Ubundi umushahara utugeraho aba ari 120 bavanye mu bwishingizi n'ibindi byose. Yego n'imisoro y'umukozi. 120 niyo dufata mu Umwanya mwiza n'umuyobozi we. 120. None se wowe se ugeze kuki? Ufite moto? amezi 3 se hagura moto papa saba. Ntegereje igitangaza cy'Uwiteka nyine nk'uko mbari gukora iby'abandi. Ahubwo nanjye muntu umwe ibiganza mu bwengo bikoreke. Bikoreke arabona. Niko sema amezi 3 ubwo harya n'ibihumbi 360. Nibyo bihisa bivamo iyo modoka bivamo n'iyo nzu igeretse 2. nk'uko nabibabwiye burya Imana ikorera muri twe, Imana ikorera mu bantu. Rero nanjye Imana yampaye umugisha ikorera mu muntu rwose. Imana imunyuramo araza, niwe Imana iri gukoreramo. Gezaho twabyumvise, gezaho rwose. Torero ry'Imana. Haleluya. Nagira ngo muri 2023 mbabwire ko hano muri iri torero ibintu byose bigomba guhinduka. Nta soni. Winjiranye n'umuntu mu kazi kamwe n'amezi 3 niye banka yagize gutya ikagwa no umuntu wamugana. No umuntu winjiye mu buzima bwawe. Ariko avuze ko ngo hari umuntu winjiye mu buzima bwe. Mu buzima bwe. None se urumva njye bivuga nabi. Yaramwinjiriye. Ikibazo kirihe pastor? Imana ikoresha abantu. Mureke Imana yaciye inzira. Niko se bakundegeraga muri iyi minsi ko wasohoye umugore w'abandi mu nzu. Reka tubigire ndimba wenda ndinjajwe ariko sinkunda kuvuga. Mu mahugurwa amazemo iminsi Musanze, iminsi 3 nahamaze. Nta musaza mwari kumwe ufite indi meze nka isogisi bamanitsemo ibiceri. Igenda iceceba. Muri ibyo mwari murimo duhura ukeka ko ntabizi. Akizwa. Cyakoze icyo bakundira abakirisitu beza. Iyo mwasinze ntiwamenya uguciye. Ariko rero hari ibyo tukumva. None se niba warababonanye umubonanye mu muhanda ugahita umucira urubanza? Umuhanda se umuhanda warakubwiye se mu muhanda barahahugurira. Wareka babibonye se bakabivugura Rwanda. Uravuga yuko tutari kumwe muri hotel nabihakane. Hakane. Bihakane. Ntabwo urimo gukura umukecuru w'abandi mu nzu. Umukecuru none se umusaza w'imyaka 67. Uragiye urasambanye urasinze utwa mugabo w'abandi. Uriya musaza mwari kumwe. Uriya musaza mwari kumwe. Ntabwo afite umwana ukuruta wowe. Ntabwo ufite umwana akuruta. Ntabyo uzi se. Iri si itorero. Papa Sava. Urabona nyine imodoka yo musaza arayitahanye. Arayisize. Nishya baguza muntu we. Nese karaga cyecuru kaje kundeba. Erega umukecuru we yaje kundeba. Ariko byo byabaye mbere. Ati mfite umuntu nkuregera. Urumva? Mwitorero. Aramundegera sinabyitaho. Noneho turi Musanze mu mahugurwa. Uyu nyine iyo minsi 3 ubwo twana basizeyo. Ariko isindwe ryari isindwe. Noneho kamureba kavuga uti nka pasteri iyi ni intama yanjye. Niba nkubeshyera bivuguruza imbere y'itorero ry'abantu. Niba ntakubeshyera pfukama bagusengere ubanze ukizwe ubwo busambanyi. Muzajya muza gushima. Uwishe umuntu akamutwara ibyo ati nje gushima nabonye Barabasi nabonye Benz.
usohoye umukecuru mu nzu uti nabonye inzu yita pfukama papa sava abasenga turasenga hanyuma se tugiye gusenga aka kanya arasubiza imodoka arasubiza inzu igeretse cyangwa birakomeza bibe umugisha oya icyo ni ikibazo turasenga koko ariko saa mugani itorero tubyumve nanone turasenga ko tugiye gusenga arasubiza imodoka arasubiza inzu arajya kwiyunga n'uwo mukecuru gusa nimba uwo musaza haramanye iminsi 3 rega imana ibabarira icyaha ariko inkovu z'icyaha uragisigarana nimba bararyamanye se wenda akaba afite na cya sida dushobora kutanayimukiza ariko imbabazi z'imana zihabwe ibyavuye mu byaha akomezanye n'uwiteka ni komite ni ukuntu njye mbyumva nawe nakoresha umutima umenetse uzinuka icyaha amanze yemere nimba yemera kwihana kuko nituramusengera atemera kwihana ariko yanihana ntabitange rwose umva mama sava ngo yamugani arabitanga ntabitanga apfukama reka tugaruka ku kintu cyavuzwe haruguru havuzwe 2023 dukizwe mu kuri no mu mwuka Imana mu mugisha mwene da akira umuntu w'umugabo atese tubavane mu